We see under several songs here share na your online portal so nsema fe de obon krata den so ababe drew commander 6 any pocket ne nsa baako na baako kuta nkrata man hu se ya baro de na ya banti adomonline.com and seba hodo ye wo ho na afi de obon krata hodo no so mu nsebo so brason se meet kakra de ani mo no ye bobo so ma na hu de ye koso wo man yi emo kwasi kwaba adwam yo so nkrata na ba boko de o nyame adom nyame adom green so come up te makasho se abrabo no do dia chesua do wani mo nante and then because we know na ye adwuma ninti no me pese me disgrace brand no so they be I need to match up and also so dey na also wan pa mo na no me dey level up the tailor the tailor Medina Libya Cortes okay abrantene bruta oh yes ye adwuma no pam ne makwa bruta nti ya na man for fee say ne numbo den to do not the price of what we say open the other chemiana but he believes say also na Adom say degree in fashion yes eti o show skin color no who fabric ko be fata okay then we all to for say men kwa bontes me who say simession to maybe na efe e bia na wo sha emfata eti say bra na ye tiri obi ti betena ho hwe ne mo ma no yi style na kire wo phone so wa hwe mo mani sire ne tiri ani matutu yi aye mfa mo sa konwuro no o si chinchire no ba fa be boda konwuro no sa se afiri ha na se ehia so obeje ntete ya dwuma bia wo ye no na wa hwe nipa nanim ahwe ne rede ye wa kire se we na be fata wo okay amanfo adwunyom se bi e ka school na se university ni ade de bi but santa mu de din krofo se bi na se adwa obi shata obi shampaboa bi na ahwe ne na se apaboa de fata and just on so she be fata obi o sha na etabra unhu ne fe and just on so she be fata so bia ne de to so nya the fashion de adwa mu nya abotre dress ye no on dress keke o keka bom it take you about 2 weeks crowd when we say papa we say we e bi mu so ade o mu so asua na say level up the tailor say said you no wakwaje ntete ye no se okodidi na ase kura akosua adwuma nso wo ho a e bi be sa o thank you se Paul ni Peter mu nyina Yesu ne ma ne sa adom ne bi ne ka wo mo bi no free heaven e bai so adom ne bia na eso mu nyina so sa etunya didi ne nase nkwan na so betima ko ho akosua de pam da me ye chese me de so be pam atare a ko pam ho hwe obi de so keke fam ko pam ko ne hwe already ye hwe shape nearest na wotie wotie ne pam de be fata wo okay sele be usu be say watare de fata wo pa adwene nsem ho okay yan share your online portal na adomonline.com NPP primaries or say my victory will complete address for a sack there's a mic Okwe Junior no so no only ko ekopre I think it was in 2019 2020 yeah 2020 2016 wa ma 2020 no mo call the din kan and was say this time no say yeah they close I think say na be new 10 e man na better o montem na new 10 kra enti was say this time or when in hands down and no and a bet ebema adwasa fo afa de potomanto ba on say near now how a woman say e close no udi agura ka be bo ai kakakre bi say na mama fo ntimi nya loto jado ai o ntimi kaketu e be ba ko pede da na ye kakakre bi tichina no wasa kocha say penfo ka so mo ka bi e no kro ade de kum kwase ya emom o eso gu ka trabas na o tafrena bo kwa say wo wa wura o hwini mu udi kakakre be ka bol yeah, we should all the best. All the best, yes. But I think last 4 years was good because now in the first time, now margin it was very close. You know, let's hope and pray. So but who said the coincidence? Say Michael Quay, Michael Quay Jr. Root ye. MPP. And you root set ne papa. But on one kasa assume from constituency to regional to national. So I mentioned, eti wa pass you through all this rank. Duba enkramante mankasa krana. Ohini e wo din eye. But to what that said delegates because wagina to me say. Do be ye communication director for the region. Obey deputy national communication director for the national party. Your ability to lead us no honor no and so you're different. Okay.
and at this time na nye ne wuye bi esike kitawo esike kitawo na said the omanfo bi adwene ye omo sa adwasafo ho afrodom kwa benyafo no sisika wona taso and there's a probability say 2024 election obesan ye lead dom kwa benyafo. I see one thing so you say menim how Michael Koe Junior ebetimi afa so the strategy no etura bi ya na MPP delegate ni bi wa adwen pop say dom kwa benya constituency no dominated by Sarajo Asafo Passorima. Ne papa Passorima. So the fear of say Ajua anyone papa na mfa na chitai ankwa mani po beba na. Akonya ne betime fi yes. And to the be ma delegate no eso madwen. Still kodi Ajua Asafo chi. Minim say if 2024 yi enkomo ne be the same one. Say the fear of say Apostle Kojo Asafo Passorima anhwe ya no manto aba mfa ma MPP because anya adwa na eko na papa na mfa na chitai amani po beba na. Okay, but then the strategy too should be on say yedim say eya manyoku. Yeah. It is say mayi makuma mu say benim say okofo bo mo die hard fan. It say me anything Kofi Kenyatta, anything that the Lumba I am in. Okay. And fa ho so obebo the beat keke kora be the best. It is definitely onkofo be so ground sir. Uchu mutanya so far as a MPP on to ma the other option. Sure. On to ma CPP on to ma PNC. But sebi the omode ne beba no say wo ye MPP ni mapanko ade on beto ama no. I mean every say okrofo bi san so. And so but san okrofo no so no omo nso mu chemienu. Efem bi wo a mentoma and NDC. Mentokora. Any apathy no. And anytime be most of the parties no nemo omo opposition ye apathy. But let's also not forget, so Dobe Kwabenya is not a swing seat. That is it. And you know, at the same crown, at the same year to about Muntaka. Yes. Area. As Abana Kwase MPP will NDC will lead over there. And it is a debian ya jen say Obi Papanti. Yeah. For apathy reason. And there's any panenko ye crow belly party now the aquas amine. Say, or how me say, yes, some. I didn't find religion a different interpretation a different interpretation. Yes, don't forget say Apostle Joseph no asorban musu enyame o. Oh yes, so fu bia na e wo ho. E wo ho. Ya na edit. Because say yeah mem one religion tribe. Yes. Tribe ya na ensheda nye di bebre but ajo religion there. Say me prophet say me pastor say ya na edin. It's na make say crofo be bread do sa di bre no kra to be take advantage of some people like okwa you be say wona wo ba ifo wona pese ogu so for nani masenti different someone ya som. But I just want to believe say aside sikano o me you be a competent. Yes. Obi obetimi aboa ma constituency no atu empon. Enti sa adwasafo na akora na nadwuma waye no omu so obetumi atoa so ama mpuntu aba he deserves na ne nsam a wo kan mo giri sampa Abawom ye ne so ne hwe na be ye yi a yenso ne hwe but unfortunately me se ba bi aba bedu no wa nsem sika modu dia obego trajo. Well, we was the OSP probes SML GRA deal na say said the mampanyini yes say omon suspended strategic mobilization Ghana limited deal no. Now breaking news yenko yes ka kwanhia bi asi kan kwanhia si e wa denta ama baby nipa gugu no baby nipa gugu na no oden yesre police for fire service for wo mu a waso wakɔhwɛ na traffic no etimi movie na wo mu nso waso wo frɛ ambulance animanimu ya no adenta kwan so nkwanhyia si ani enyan pa emu oden Madina Denta ye kase ya yesremo so obi ni mobi obetumi abɔ ne nkaye ana so obi ni mobi obetumi afrɛ no put some people on their toes yesrɛ nkrɔfo wɔ grounds fire service for yehia more grounds yehia ambulance for grounds yehia police for grounds Madina Adenta ye kase ya homachi ya bare 3-4 minutes ago and asa nkwanhia no wasi wiemu nya ntete sa enti e be stress obi a waso ofa na taade hye obi a waso ofa ne belt bo obi a waso hye ne protective gear obi anhye na cars and start movie ambulance we say e be headed towards Adenta Madina kwan so se CA na fire service for nso mo de money eche ho na police for nso de money eche ho na yetimi age omanfo nkwa emu oden abrepem no ye bekọ na obi owo ho no obetimi aboye mu nchire mu yie no wo de amai ba se ye de ye hia ye saving the lives of the people omo ho aka
and only idea here saving the lives of the people our mo here ye yenya wo line so am sure ye nim komotel what me ka me mo ache mo akwa ba me do for what me ka me pa cho ai me tonka me pa cho boye nchemu di apote na sie na situation it say on ground me pa cho situation no any say oven any we oven any another car na abeka abom ewo Adenta Fidelity Bank opposite Shakers na atorenche mo asiwa ase no asefem na areho papa ovan no driver na ne nan nyina asei ona wo prepare ona wawu omo ape na ambulance abefa bi eko ona wawu nso ebi da ho baka baako a woda ho a omo ma mefa no na asefem pa enya senketwa ewo Adenta Fidelity Bank opposite enyum ha sei na arehosem na asiwo Adenta cia mikasei medofo na se bia na wo ho a wo hu no bia de poti na siye obi yafo obi ho ana traffic light na nya adwuma ana obi crossi obi de na kofa asatwe nche mi bae kwan fa so esiye kura de asefem sanse emre bia no Adenta kwan no so no free dodo wa ban traffic timisipa enti kwanye fa so mu course America ema atowanche we esiye de asefem na ehu sanse speed ya na driver ni na aircon no minim na baako ene baako boncha ho ase o kan awuram na em se anye yie ena omumie no de crash ye enti no ama car ovan no de animu ni nyina tete asai kura aha enti nipa awu ene nipa prepare de enya senketwa ewo Adenta dodowa kwano so nessa metiasie ya de ka ne brofom se head on collision car no mienu na aka bo ani say ban me patro an enti osi ambulance aba ho atumi aba befa wo mo so de omokọ ene bi nso da kwan no yen traffic situation no traffic ni flow aposifo atima bedru ho no ma omo direct traffic no ana me patro an aposifo yo omadwuma pa obi ye na adwuma esi ye na aposifo ne ye nkrofo mdi kan bae ansana ye frefra ma ambulance and so aba ambulance na delay kaka delay tama accident ni si ya ye frɛ omo no cheye ansana omo ba the ona no ma prepare no kura nim na asefem areho omo esu omo se no ma prepare no areho ebi da so towards the see ameka say and me amfo omo nyina cause ambulance no ba ko pɛ na etimi baaye dia pe na mahu so ma sa de ka afoforo abesiwo omode obi enso ekotum ana onna de wawu nso no police ni ba ko nso ejina ne ho sisi am here onso oye ko so omba be fa no nti na arehosem asiwo Adenta dodowa road no so eno no Yadase pa well like debia kano you can't declare somebody dead until say medical doctor ahwehwe ho say dipa no free mu so for now ye fa ne se nkwanhia no omanya so munya kodua resabia na doctor fo ka se nipa miensa nipa nine nipa baako na free mu a eho ne ebeji atum se ampa obi free ba se sie de enim de se omanfo obi eho aka obi papa akra se wo kwa adwuma ba shenkani mrika tente mema we insa me ho me pentema kofa load wa ko hwie load na ekuta no ni mom egu because o pentema kofa baako bi asoso ebi na ya tete ebi nse atwutwa about 2 months ago me kwadran koya ade na me bada me do there is one run about to be on motor bread me said anim kwan so sa na me drew sa run about ne so na me hwe se sprinter yi bi edaya na ma me baako ane nana wode ne nana na etu kwan 5 years na ma me ne da ho na ne nan mabubu na ne nana nda ne so na me busa se akora na e wose me nana na wu for bare 30 minutes na me ntimi ntu me car so ba time because o ma me wo fi o onana de ne ba beto bronya atare abeto ne ma de nako shenkani bi miri kantente de bi e ka se shenkani ne de wakọ abedura sumdwe mu anopa breadwinner bi o breadwinner bi kwasi ya na ya dwen ye se nkwanhia na far from us o
Eya na ewura fisi ye de send enam it's a machine. Bibia betumi obesi me de me jeme card oh. Kwasi ta aka me bo a. O me de me jeme card ah me tia so me break na che me he me back car no to kora me tia so ebegina. Eya san o. Eya san. Ya munya bokyere ma ye wate. Na senkani papa ene do ade akwantufo akọ abedru fi. Se hwan na ma ne siye. Se hwan na ma ne siye. Ebia ne se ne obi nan ateti. Enti se wo ye senkani a ebi ko obi na de ne san ya be san wo na se wo nan ateti. Wo na wo kọ e ma wo yere ne wo manya aduane di. Ene wo nan ateti. Wo be kọ ne sei. No be ma wo yere ne wo ma aduane adi. Na ne nansa na joma pon ene nansa na meko ofanko barrier this Civic 2018-2019 model DV na minim de na asi minim se cars no mo de ko mines mu de a na yesa cars yes one nua ibi emono nko a yellow colors ena omso mutu anadwo be 9 ti me koto omo wa chimota omo saso ena cars be 20 ena enyine didi omo nchemu kakraka me say ekwan ya Civic no sa me ho ewura saa ka kese ba ko ani mu no na ba ko so we sei na mse we hu se Civic no aba that side no bu ne nsa na kwan a anuaka no sai ebu ne nsa ba ni e wonam se ewrade obi ba na ye U-turn ko si of anko barrier na me to ka na mse krache ade enkwansia na benya ne ha mi o se kwan na ebesi no saa na me de me ka kire no ezo na si se me ni akoma me se krache nkwansia na benya ne ha me because anuaka etwifo aso kwan na ebesi sabia mejira ha mo be free to winka ba be to ka kira so mekọ adwuma homache adai Abusia bre peme basa akọ ne akọ situation said yet 2023 AFCON munsem wa why I have no opinion on anti-LGBT bill nana Kwame Bedi akọ cheda de so no Catherine Princess of Wales in hospital after abdominal surgery yenhwen krata do ne enko Ghanaian Times, the Bokata, and so in President Akufo-Addo attends World Economic Forum, that's NAM conference. New app deployed to curb illegal timber exploitation. GRA chases Nana Kwame Bediako, aka Cheddar, for tax evasion. Crisis looms in prisons nationwide. Jails congested by 4,651 inmates as prison service backs proposed non-custodial sentences. Ghanaian Times, I don't know. NAM1 trial, Daily Guide. Judge threatens lawyers with prison. VIP host chef failure to. Judicial Service denies bungalow sale. NDC suspends Hamid Bewa. NDC guru swear blood oath with sword. Daily Guide. ABC News. NDC leaders to sacrifice firstborns over election 2024 as they swear by sword. Alleged gay assault. Any person involved will be appropriately sanctioned. University of Ghana Management. Licensure exams. Failed teachers to retake exams in March. Over 2,000 people died through road crashes in 2023. MTTD. Now, do you say VIP cars? Omo the new ones be aba. Onim say omo the sense be a share steer no enim. Say one nonsa na ufa sense na e capture engine be. Nice one. Abusia ya na ye homra na ye kwa abede na kaise agokansie beba na afi ya hwe na ya gigi ani kakra na ya tena se na nkomotwetwe ahode wo hono mo no ye de nyina ato aso ama obedwam so ni enko bebia.